Mga kapuso, naga-wonder pud ba mo kung paunsa gina-maintain sa mga flight attendant ang ilang healthy, fair, and even skin tone ug ang ilahang grooming? And to answer karong buntaga, atong makauban ang usa ka FA nga taga Tagum City, Davao del Norte, si Gincarlo Rosario. Sir Gincarlo, maayong buntag ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, sir? Maayong buntag po, Jill. Thank you for having me. And so far, I'm doing good. Bisan na natay pandemic karon, I'm still blessed and thankful. Alright, sir. Una, before nato isa-isahon ang imong mga skincare routine, pila na kakatuig as a flight attendant ug pila na ka mga countries ang imong naadtuan? So far, magpo 4 years na ako as a flight attendant sa airline nga akong ginatrabahoan, and about 15 to 20 countries na akong na-visit. Wow, sana all ang nakadaghan na ang mga countries nga naadtuan, sir. Bitaw, throwback ta, sir. When you applied to be a flight attendant, isa ba sa consideration ang good looks o fair skin o isa ni sa mga requirements na ilahang ginapangita? Well, it really varies from different airlines. Pero sa akong experience sa airline nga akong ginatrabahoan, dako jud kay ang factor when it comes to looks. Kay ang pinakaunang tan-awon magud sa interviewers sa imo is yung looks mo, on how you present yourself, kung hinlo ba ka tan-awon. And for the complexion naman, or the skin complexion, very welcoming naman yung airline nga akong ginatrabahoan. Moreno, morena, tisay, tisoy. In fact, mga Pinoy looking, mas ganahan sila. Pero sa una, sir, during your teenage years, naka-experience pud ba ka nga magka-breakout nga sagad sa mga problema sa mga kabataan karon? Oo naman, syempre. Tanan man siguro ta na ay awkward puberty stage. As far as I can remember, when I was still in high school, mga first year or second year ata to, I had a very bad oily skin ko. Actually, up until now, oily skin ko. So, very prone ko sa acne, sa pimples, sa blackheads, sa whiteheads. And it's very normal. O karon, sir, unsa ang mga skincare routine nga effective sa imuha? Ang skincare routine nako, very simple lang. First is I would wash my face with a cleanser or a facial soap. And then after that, naga-apply ko og whitening and anti-wrinkle gel toner sa akong face. After the toner, I put serums. Ang first serum na akong ginabutang sa akong face is the anti-wrinkle serum. And then the next one is the whitening serum. Very particular ko sa mga skincare product. Dapat na siya active ingredient nga niacinamide o ang adenosine. Especially ang niacinamide. I'm not sure if you're familiar with niacinamide, but it's very popular right now. Kaya daghan kay siya effects, good benefits sa atong skin. Some of its benefits are maka-even siya og skin tone, tapos makawala siya og redness sa face, and also maka-minimize po siya og pores over time. And those are some of the benefits of niacinamide. And then I also apply mask once a week. I usually do my skincare routine twice a day, every day. So when you wake up in the morning before you go out, and then pagka-uli nimo gikan sa work or sa school before matulog, it's really important na before matulog dapat dili hugaw imong face. Sir, na by times nga magka-breakout gihapon ka, and unsa imuhang ginabuhat? Yes, naadyo gyapoy times na magka-breakout ko, especially pag na ako'y mga flights like early in the morning or late in the evening, because dili jud ko makakuha og kanang ample sleep or enough sleep. Those are the times na magka-breakout ko. So, as I've mentioned a while ago, ang akong na lang ginabuhat is, first, dapat dili jud mo gunitan ang imong pimple, kay lalong ma-infect ang imong pimple, so mas mudako siya. So, you always have to make sure na hinlo ang imong face, and then you get enough sleep. Sir, paunsa ba ka nag-prepare sa imong kaugalingon, especially sa imong appearance before going to work? Well, before going to work, ang pinakauna gyud na ako nga gina-make sure is I always have to have enough sleep, because my mind and body should be alert for the whole duration of the flight. And then I take a shower, and then I always make sure na mag-shave ko sa akong beard and my bigote and my balbas, kay very neat po siya tingnan sa cabin if hinlo jud imong face. And then I do my skincare routine, which I have mentioned a while ago. Then after that,
I always make sure that my uniform is already ironed, planchado na siya, and my shoes are well shined. And after that, I fix my hair, and last but not the least, I wear my cologne. Sir, sa mga products na imong ginagamit no for skincare routine, mas gastos ba ni siya, sir, compared sa kini mga products nga ana alang sa market nga mas ilado nga gina-apply sa mga kabataan sa pagtuo nga makaayo ni silang mga pimples or kining makawala og mga acne marks? Well, I always believe na dapat compatible jud ang skincare product sa imo ha. So it doesn't really matter kung mahal or dili. Basta suitable siya sa imong skin, tapos dili siya harsh, then you should go for it. And dapat mag-invest jud ka sa mga skincare product kay helpful jud ni siya sa imo ha. Sa inyo ha, yes. Sir, kay lagi daghan sa mga kabataan nagproblema karon tungod sa mga pimples, sa mga acne marks. Unsa pa imong ma-advise kanila to achieve and maintain healthy and fair-looking skin? Well, my advice para sa mga kabataan, especially for those who are really aspiring to become a cabin crew, first is you really need to have enough sleep. So, bawas-bawas ang pagpulaw. And then second, drink lots of water as much as possible. If more than 8 glasses a day, mas maayo na siya. And then eat healthy, eat clean vegetables, fruits, importante po na siya. And then invest in a good skincare product. Modyo na siya akong gina-emphasize para sa mga kabataan na gusto po mahimong cabin. Alright, daghan kay salamat Sir Gincarlo for sharing your skincare routine and have a safe flight always, sir. Thank you so much din. Kini ang At Home with GMA Regional TV.